The rally of the Confederation of Meghalaya Social Organizations (COMSO), held at Malik Ground in Shillong, passed out peacefully this afternoon. The rally was marked by speeches from different social organizations justifying the need for implementation of inner line permit in the state to check influx in the state. The leaders of COMSO who met the Meghalaya governor at Raj Bhavan impressed upon him for the need of implementation of inner line permit in Meghalaya. Bamanga bakakan hud ke jonga ni kiriu ye kun ai bon play rai ni jot ni len kebetulan kan kalau ni pa sekejap riu ni trap hip hop away kalau manga bakakan hud komso sekejap riu ni trap ni kun play rai ni bentuk ni bentuk ni sekejap riu macam ni udah iwai ba bisa udah iwai kamu ni upon rai sekejap riu macam ni semua pengendung hari dia kecek dulu itu ni kalau ni buat aku skor paling dulu ni sebenarnya ni baik ni magi bandrai kalau dongi. During the meeting with the head of the state, the governor told him that he was willing to accompany the Meghalaya Chief Minister Conrad K. Sangma to meet the central leaders, provided if he is asked by the Chief Minister. The city looked dull with no traffic congestion during the COMSO rally. Speaking at the rally, the convener of COMSO, Robert June Kharjaran, said the organization would continue their agitations till the goal is achieved. He, however, said that due to COVID-19 pandemic, it would be difficult to continuously carry out the agitation, as it is imperative that people will have to also adhere to the COVID-19 protocol issued by the government from time to time. Beliau kabarok di parti di lepas ya parti pantene ada upaya ini. Lalu sedang nak lihat jom COMSO yang lada pilih kemamahagin ju haram ke kumle yaki. Apa kile kemamahag bagi nasun prabangi yang balai kumle yang balai hok balai kumle yang balai kile ukti yang balai hok balai hok kile ukti. Lepas makna kita orang berkajingiat lenti. Kejongi kalau nak kena nak assembly gila job nak makna nak assembly dah happen lek yang hadali banyak kun banyak set dan tajongi ikram long MNA ikram menteri lemba M tanah pok ajalah happen carry on happen keren yang sul kejongi hadali ro nak kena nak kalian kejongi gila keren nak kapor boya kan ni isu ILP subhanallah politik Subhanallah kok Bumano patay mano balik Subhanallah on How tahu senam utah oleh entah How tahu senam oleh entah Kung uwe rusak urujay tu Ukano bagi uwe kile Mensuah Dalam di umle mentah Sagay ano Ito kaya kawan peti Ule ayu mensuah apa Ule ayu siya mentah Kaya railan Nga kami solusyon yung ILP Lek lang sa dali mentaro Penyuat ILP Yang kami Pengkajian Pengkajian lah Kancing kalau sarong pengilui babaro kemana jumi kinpoi dali adong poi barok lagi desina barok kipon parti kinpoi dali kancing kalau sarong pengilui penpau sa dali barok away ba kajala masla kalau united kajala masla kaya tali namta jong ILP nata kadang semolong bukai kulay ki barok bagina pas sa komisyon bag nakaliang jong COMSO Yilong balakloy, banayun at ayun sin magkasal yaki ladah pilit hadali. Speaking to the media after the rally, Robert June Kharjaran said, CM mo ulat uang balada CM ukhat unlet ke kumong ba unlet maladin mor kum ulat mo stu yu haban sngap yu minister un fierce ya kam jong ka executive tanamlong di henry menin hapor bangi kenduk ni yo CM ni ong ba kum ka delegation ka di banpoi kam desu tangga delegation jong CM rega delegation na barok parti bat ke independent ada kimla makna bandit bro pengurus kejingku anjong ile yang pengurus di bandit ada kimla makna di nakaliang jung uang I will give a thought on it dan perkat ya kan kan jingmut kempong bakal di kejingmut ke bakala uang I will give a thought I will take everybody on board ya kata ka suggestion ke jongi buat uang bahasua ban kut usnam unlet
tu ula na try ka depend ha ka appointment ka depend ha ka ina no sedang tenri usong ngi menil baswa ban ki usnem ukwa ban lek biang sasin ban ya keren ya ka LP bat ya kini kuwi isu tingi expect le se haunu usnem tenri kumbang ila pen manaba na clear ba jongi kala de ka jing angut ka bala slemba ni masuk ban up buat ladang ni hab ban antat ya jing pernah jing ki na ka jing don jong tani ka covid call mar kanong bit yang ibangin na kanong bit yang ibangin su ya lagi ya borong protokol jong covid juga covid tinggi hab hiban na bana bon brom ya ki protokol na kanau ka yang iban pernah jing ki takdak ni hab bana pakat sanipha bagi hab pen ya kajinglang kajingmang jong ki notification jong ki guideline ki ba issue ka home ministry kunung net smart ya ka rei tangkan ni ka weng obang ila kenapa pernah jing ki